Jedan od osnovnih preduvjeta za razvoj regulirane profesije jest zakonska pretpostavka. Znači ono što je važno za medicinske sestre u Republici Sjevernoj Makedoniji jest da se donese zakon o sestrinstvu, da se osnuje komora medicinskih sestara koja će provoditi stručni nadzor, licenciranje i izdavanje licenci i provođenje stručnog nadzora. Zašto je to važno? To je naša obaveza prema pacijentima, jer mi kad završimo školu, krenemo raditi, medicina i zdravstvo se mijenjaju. Mi moramo ići u korak s vremenom. I samim tim moramo stvoriti obavezu medicinskim sestrama da se dodatno i kontinuirano usavršavaju. I zato je bitno licenciranje. Kod nas u Republici Hrvatskoj komora je propisala da licenca vrijedi 6 godina, unutar 6 godina morate steći 90 bodova koji moraju biti ravnomjerno raspoređeni, što znači da svake godine morate ostvariti, 15 bodova.